Om Swastiastu. Inggih. Oratu idedane para pamirsa sareng sami titiang. Suku Santi paiketan Arya Wang Bang Pinatih Dusun Sari Merde. Sane mangkin jagi ngaturang geguritan. Sane memurde geguritan Arya Bang Pinatih. Sane keketus saking babat dangyang Bang Manik Angkara. Inggian pengwacen Dane Gusti Haji Mangku Saribang tingkalih Ibu Dewi sane pinaku penegas titiang Aji Nale maku pemucuk penglingsir Dane Gusti Haji Mangku Saribang pinake pemongong Pura Pusah Saribang Sari Merde. Inggih sane mangkin pacang kelanturang antuk ngewacen. Dadang yang Sia mantara Inggih sane mangkin atur ning ayang titiang munguing kowe enten ide dangyang Siti Mandre mangun cara mantra Sidi mokadi kowe entenani dane nguncarang inggian mantere sane dahating mau tamutur maning Sidi mangastawa yang naga raja sajeroning pangredane sane kumanti pinake pengastawa pamucuk ida Sang Hyang Naga Raja utawi ida Sang Hyang Basuki suaran bajra dakat luwe kadulurin punika antuk suaran bajra sane dahating luwih utama rare semedal yang basuke dan pejemu gerares Dewa Agung medal kadido Sang Hyang Basuki Batara ngandika halus kalaning punika rares kadido
sang nagaraja ngerentekang bawas dahating memestur maning alus pisan. Waduh ampuh kita prapta nanak empu nenek dewa ane sido parak iya tetangkil apa perehata kita mangke rasa tumen nyen bukan anak tangkel diajeng manirane nene apa mirebane membuat ane lakar tangkelang nana Ida ampuh rares manga dorang sembah uriwau kadiasa punika mungwing bawas ide sang nagaraja sane mangken nyawis matur kadi ide dangyang sidi manter sah ngaturang semah pakulon ratu batara sing nawak titiang ratu sasunan luwih mau tamu paduka betara titiang jaga ayat tangke gumantennya kadisikian titiang ratu pedok tangkel ring yang paduka batara ngaturang sareneng ampahan sing karatu gumantenya kadi titiang pajang aturang minekadi puniki saren empuhan lemu ratu manut arasan ratu nguni daler kawintenan titiang puniki wantah manuten risa jeroning pengarsan paduka betara doke sane sampun lintang ratu puteran hulon sampun mulai ratu betara mungwing sane dados sunteng wantah punika pianak titiang semalih sampunipun rawuh ratu digriya mangkin malunggo semalih punika
pianak titiang punika sampunipun jumenep irika ring griya Nagaraja dahat ledang riwau kadiasa punika mung ngatur Ido dangyang Sidi Mandra Ratu tan sipi uyak tiledang kadido dang Ido sangyang Basuki tua lima salin warni kalaning punika rares kawentenani dane wiyakti ora seri rasa punika ida mesalin para bawa naga agung minum sare ning ampahan makadiling Ida Sangyang Basuki uyakti arsa ledang kadido nginum sarining empehan punika sampun wis minum empahan inggih eri sesampun rares kadido Sangyang Basuki ngarsenin utawi nginum ingyan empohane punika asapun api rares Batara Naga Basuki kawentenanido Sangyang Basuki utawi do Sang Nagaraja rares ngawang solang emas rares kadido Sang Naga Agung ngowang sulang utawi ngutahang minekadi emas Ida Batara mapakele napkalaning punika rares kadido Batara utawi Sang Nagaraja mapawah mapiteket Mas punika mangdaka amin ingyan sanes sampun kewangsula masih punika mangda sida punika katunas ampu bakon torma nudo kadi idempu bekung rares duaning sampun pulih panugrahan
ingyan masih punika gumanti ketunas antuk ide. Tua moli rares ke bongkos. Uri sesampune ketunasa kami antuk ide. Mungwing masih punika rares kekaput. Ledang kayu netan sipi Saketana mata tuyak diledang kadipi kayun idane. ampu bakon dia gales rares pamit budal. Uri sesampune pulih panugrahan sane mangkin kadi dempu beko digelis rares ide mau pamit. Inggih Ratu idedani para pamiarsa sareng sami kadiasa punika presido antuk titiang aturang inggian daging gegitayan sane gumanti memurde geguritan Arya Bang Pinate sane kaketus saking babat dangyang Bang Manik Angkara menawi teu ari sajeroning titiang ngaturang gegitayan wenten kirang langkung atur utawi basa-basi teu saninten manut ari sajeroning ngarse titiang ngelungsur gengrene pengampur maka cudat uputan titiang antuk uncaran pramu santi. Om Santi 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 Om.